pathian in a ho chi I het hian lo a value I man tam na man khat na hi pasal le ne hi pathian in ki bang I kwela e su but responsibility to achome na responsibility to mi hiamin ibona to equality is to ibona responsibility in a headship on the watu ki hingkelo the leader katanayin a leader dia to pasali to be the head of the family patin ako na and the wife to be a supporter to the husband ahi sisi atu I value iman patna numezong patin limle mer suna ki bola hi se atu tunia hi inute zong pate hi le izini isimolo inui isimolo ipazo isimotelo pizena patien chapa khat ma patien chapa khat that kol ka hi se atu my husband is very precious na husband ho adia zong kasini precious ai numei khat mai ka vet tu hilawa hi na I am taking care of God's precious daughter. I am taking care of God's precious children. Tihi ngai dole ham ki musik na ki muneu na ni okay na Christian in dola. Tihi tunin Mother's Day introduction na kasi mo ni adang si pau ng saying. Tihi nunga honzong tunia I am created in God's image. Teenager nunga hon khatwe teenager I patle we can't accept ourselves we can't accept our family background na tamta lim lang ti mirror right na kivet pale hoy kisalo we want to be like someone else but I want you to say to yourself I'm very precious I'm created in God's image I'm beautiful na adi outward beauty apolang mel hoy na kizet na sanga godly character ni patina vet and godly character to lasting joy na to joy dunia iti numei hoy Bible in zong Proverbs 31 na numei pa chu sungman tam sanga man hu joy iti sisi sungman tam hi kimumai mai lo ni na lakpi ai che le sung tam ta kimumai ai ba sungman tam imu na di nga chu nasata amun zong ivet di ku pale ikalangayin Sisi numei pa jong muha ahi na numei pa hi sungman tam sana kaso ahi sisi nga hon jong I want to be a godly woman we have only one life to live na and what impact to idala to it is going to last a lifetime it is going to last a generations to come and to be a godly mother to inunga aki para we have to be godly women na tua ka kasinay so pale cha kanay so pale I will be a godly mother iti chu hi thei lo hi na very very rare hi thei lo 100% hi thei lo ba hi ai ba very rare hi hasa hi ai ba to be a godly mother inunga apat igola na para to be a godly father hi we have to start with godly character godly principle purity of life na godly value to ihinun na hin ko iman we have to start from now on tizong nunga ko lang mo atin katil honomin nurses ho atin kanuni khatwe di mapura so tim time damlo kana zen she was unconscious anin asul le ate zo aheta lo ahin ahile haptani kavet ko lahi chua chu nurses ho aman hudan chu kahedo in adi a hospital ka chele ki epan ahin na chu di mapura kanu chu kana zenin ahile kanu damlo chu nurses abang ho chu very friendly very caring abang ho chu hata azong ho pilo na hata azong ehil lo ahin uchi se achu pata ho pi pata care able mo chu 50% idam lo na chu kidamai kidam ta you have that power of influence in your hand pathianin to skill ability and you are kept in that position na position chu man hu ta na thi le hin ki ka
dam lo ho vetu na hi se wa chu tunin atha nurses ho jong i torok san na di bawa ai lo i profession bawa ingai to lo that is the place where God call you to be His missionary, not to be His witness. Ahile tua i Bible a ivet kane patien le Moses akitur dio achu patien in aman na tong Israel ho puido di nga aman God achu ipiase hamtile. The place where you are standing is holy ground atiso patien na nagin namun chu muntienga hiatis. Ahile en ahang pia pastor ho missionary ho ahilo evangelist ho patien na to nga ingay tu so na full time ama ho ho van Christian ipien pa na le license to heaven is enough tila kilo mana ikingay tu ay nga patienin na to na government office hitata, bank hitata, ay lo le teaching profession hitata, ay le a homemaker ina natong ho hilesong. Ito namun God wants to make it holy ground. Ha? God wants to turn your profession into holy ground where you will be a witness for Jesus Christ. Na? Pati yan ang witness ito, pati naman mo mali. Only He will use you only if you surrender to Him. Surrender your profession. Surrender and say, Lord, use me to be a blessing in my workplace. Sita bang i-witness, tamta akimutain. Nars katong kasayzin niya. Nars kaki wahatiya atong ni nonjong. Hakalit na kihopin. Tunia nars omolong. Testament ni tamta nga safety o malin kaginsay. It's nars nun, nikat na duty kahi atiso. Ahile, Muslim nupikat now maybe nga delivery yari kang nen na nang set him pataasong ipiha kivelaw na aman asilti hatta akasilti delivery su kabolet alala anawso zawatu nupino ni PSA nurse, are you a Christian athlete? Tidangka tiho khalo na kahi naiti hekam katila Christian ho ngai lut na to eveti koi mai ni tabahi eveti nang the way you love and took care of me you must be a Christian. Jadi dunia di nurses also you have a very important role to play. Let it not be just a profession. Let it be a mission field where you are a missionary in that hospital where God you are serving. Titu ating homomin tuni ati mule nurses also pati en pati verti kailan pa kasi bye. Kipa umin nunguni kule nurses ho bifu adinga dimule kay kusidinga pastor le committee ho ni now kati mama dunia isiding hiwa siding kasi masangin tun song le ngana tan nurses day ma atun kusay din AP moving sa Trinbari Hospital ahin aku PAP ucu nurses are people ahin nurses are people ahile lechun atu say pachun nurses are people yes ati ama bang patients are also people kati ucu patients are not gallbladder stone kesam heart kesam na diabetes bed number 100 mihi mahi bed number de mani head du hilo wahi kati na
kunia nurses niko imang ava insihi ikia dinun kadei kononin aje tu aje sa Sunday chun mission in the marketplace di Zoni Krishna Fellowship kanasin na si tu ipinilham hile ina to na zon si hi ide na hile tolop la na ding bet ham kiba na ding bet ham khana ki ve ai ama ma patinin ei koi na pa ahile na patinin ei koi na pa ahile hi chimun hi i mission field ai lo le hi chi hi mun thi su sak te ei ti su kana sei o ahin tu ni hin nurses on zone chu igen dingen kadei win cái dòng đầm mo in Pune Seventh-day Adventist Hospital Bible College này lại chung ni izan ham thật cái là umin ai le doctor họ cũng những chút ít ngã riêng ni khăn là khát bị ham để mua hết 24 hours ông chú isay nông ting isay din do chút thì cái là ông phát được cái hệ miễn dịch tàn na ai là hít kana say khảo lỗ chỗ cái gì nurse họ giống ama ho ma chu kere pi pa chu na sa in man lu ka sang tunia na to gi ito na mun ki bang lo de ahi mun thi nga tong na hi ve ti isay no win tunia isay no pa hi nu khat na dinga ha sam na tu nu khat tu si ma pa na ama tao na zala achan mu dam do ichi tu su sei lan tia ka ge la hi ichi tu hi ai mi ho azong kana sei si tan tu ni pastor tam tai ichi tu su sei ding ta tap sa ni aji chu nu thu isei ta na wa hi le tu le nu thu isei ta na wa hi le Moses nu jokhet thu bang ai lo le Samuel nu hana tabang ai lo le Ruth tabang ai lo le Elizabeth John the Baptist nu tabang na ai lo le Timothy nu Unity tabang su sei ding tam ta na umin kuni hin kana nu nei nu be dong ta lungkin ta achanwa dinga pakai Jesu ko ma hunga an tao na chu kidelati kana dei kana hin thu sei pa chu sort lo ding hi si chu ina lungel ta ina na veo ti nu hi sei pa nu ba hi le aman lu da ni ki sei phei lo hi Abraham Lincoln in pathin mi nu nei hi mi vai sa om mi ati godly mother nei po hi no one is poor who has a godly mother ati aji chu pathin pi chang nu nei ho chu vai sa lo hi ti chu ne le cha vai cha na ha sil na che na vai cha na ham bang thei nan te ama bang van le nei pathin to ki a khon khoma pan le pathin nei chu nu vai cha lo hi atin chu le tunia isei no pakai Jesu hi Judea Galilee gambema ministry kitile tu se ya ba le hi ama bang tua thil kidang na bo na mun hi Sidon le Tyre gam akiti Zentel gam ahi ama Judami ho la hilowin Zentel ho la bumpod do ahi hichin muna hin kanan nu nei khat nu khat ati minum lo ahi Bible ahin min kisul lo tam ta o min pathin ko mi sun phan le nang na hi ong kitile kilom ta ahi na thu kana seizin ama wang ikimu kha lo ahi nang na hi ong kitile kilom ta ahi pa pathinin tunia ifet di muwa ka dei thu chang na ham aumin khan na chun boy na kitile kanomin a boy na pa chu ipi umam ti le kanam nu me hi apo ma abungin
kachanu damo na hi ama hin hi doi le kawon asugen thing pakai nang koma hung kahi atin he chi boy na pa hi boy na anei pha chun pakai Jesu koma hung hi mi he mi boy na itu dang akibang hi in boy na itu pha na hi le koi lang ha yuam ti pa su betinga boy mo ma khahi boy na itu pha na ma le sinong ako like again do zin naga pastor tia eko ahin aji chu CBC ni ai chun amasanga kay masanga pa chu naga ho ahin si achu kay NCF sota kum song lang kanapun KWS as kum thum pastor azam kanapan nahin sinonga hichilai honorary ai hichilaya naga ho boy na hat awnin ai le commandant pachun police commandant pachun ei phone ni hey Mr. Chaplain Nagaland house ai chi ngai naga ho abui tai ati kakachi kani wa kachi wa hi le abui na chu ana phajekta kisap tu ki boy ding a pa chu naga chem ho jong kamu be na ma ana ko yi go ta be ai le commandant pachun nang sinong na niya ay say edi kay chun chong sak a say tao na kamangin ka tao sa wa chu president pa naga student president pachun na chi tawin buhi ka lom ding ka ibe ati chu ay le ka chi tawin ka chi na lampi wa hits commandant pa say kalma sing ka chu ibuy masangin Christian ihizibin ati chu boy na itu paro le pupa chana ki zia iti so chemma ki choi do na boy lo la ya chu Christian bang bang min ati min boy na itu paro wai le Christian lo ta ki zia ati so hiwa nu me nu hi boy na ato in aboy na chu pakai Krista koma pakai koma ahai sa in pakai Jesu hi zentel ho la a chi khalo e ama chi khalo nu chun pakai hung ting i tia ana he ram ti he he bek lawin ama chun chang su hi chi kamu lo wa hi le hi chi a chu kabol lo wa hi le phat ta mum khalo ding he kai ti gel na ham nei din te apoi na chun pakai ko ma rut nen pakai ko ma chu apoi na chu agasei tu ni bui na itu pa no wa ye le adi di anar so to tu ni man bo min phat na khat mi velora ki zendi ka kan la chi min ke di cancer dinga din chan wa hi masanga international hospital ke di tuwa Apollo chun 99% cancer na hi etin so biopsy a report of apo sa ko Gelo ka hinduwa surgery wa na ekoi pai tawin ni solo cha do din ti da na chi ke hi ama bang velor chun hinwa Guwahati Satribari le Apollo Hospital ho report chu a be hi bin atha be ama ho na bo lu bin kana na chu ho lu bin hap ta ni ze na ho lu bin hap ta ni zo wa chu na dam bo na ho mi lo chang ni cha thum ha mei pi ana chi tam ai le chi alang khana chu ki pa ta hi dam mo na lo ti pa chu alang khana chu ka cancer di uma ACP talawa na khathum ham de dam ti ma chi ta nei ti ding yang ti jo ki ge la ai he chi ni ko he chi la Velor hospitalizing like ta hongin khat omi he chi achun taw ding ga chi ji ai le sartar ji jo omi muslim ho jo omi mi zap chung omi he chi hongin sunga aziham aposal azinu ham ji pa achaham ai lo le anu le pa ham operation na ho chu lung kim ta
lung lang tay na humuvin mong pati hung cho yumin na hao sa chun pakai Yesu lim khat umin het ko ma chun ako yumin ma ho so ho bin chun na chun tong sing le i pi sin nuam ti wang ti hello ba na ama wang thi le hin ki ka ami pa na hi le koi pa thi ni jong le ki ti le na koi pa thi ni jong le e dam do sa ding po po chu ka ho ding ai tai ti na ko mai chu si nurses som jong opportunity li ta na ni yu hi chi pa hi namam solo dingon hi lo na ta solo dingon koi mo ka sa mi boy na atu pa na wa hi le hi chi nu chun pakai ko ma hungin a boy na zik ti na hi le ama hi ta sadam mo na a hi doi le ka thuan na ni hi ati tu la khang tha la depression tam ta umin imi tua itu pa tu la ta izak ho din nun i na hi le depression tam ta na lai ni le asi chu in le lo ho chan ta min mi hin alang khana be dinga izak hi ko le get da ding ham khana ki be ai so mi ho hi chlai ta a chu pathin tai lo chu ka thi na dik ka he he ti pa chu i lum ge la ne ti dei min na ichi na wa i na wa Psalm 73 ati chai na last verse atun leng pa de ginin ke ya dingin pathin na ya apai ati ke ya dingin it is good for me to draw near to God ati na he chi pathin na ya zing hin ho hi nu le pa hoi tunin nunga hon jong iman bingun kadei khatna silung pa chu aman gichi ha sang na atu pa chun pathin ko ma pakai Jesu ko ma ahungin pakai Jesu chun hichi dam mo na hi dam sa thei dingai mental treatment lo hi chu mi lo le ai ne adam ding jo hi chu mi power struggle hi na power le power hichi la pa pathin power pa chu man dingai ti ahead hichi se bungai tu ni hin icha ho tau pi ding oi mo tam tau min tin ina tau pi lo si ama ho hin ho him man long ta chi jin ni si la le se dai be na hi le ni gen thei si thi umi how sama ma how sat ji azong thi thwa ai Veksana masang chun Japan hi number 1 suicide ana hiji na ai Japan a kiche na het lang hi le in le lo ki de hen lang na kam num ta ki de hen lang hi le oi la suicide lang ki sei lo ti ngai ama bang Japan ho hi suicide tamma hang khat num kim ta khat au mi Google azong vet thei he chi wa chun a chi ji min ama le ma ho ki that ji wa hi nu le pa hon jong anu so gala do chu ta hi ben he chi mu na hin i pi ha gu ho sang khol ho ai lo le kim chon chon tam ta o ne ti chu mi hin i po zo lo khat o min i lung ge chu ki po zo lo ai i lung ge ta sa ibu le chang min kon la ma ki ti pa chu pa pathin be min e pu pi the ai tunin ama ko ma ichi no wa hi le ti khat na chun buina atu nu chun pathin ko ma ana chin ani na chun pakai ko ma hin nge na pakai ko ma hin abui na pa chu asaitan ka chanu buina hi chi hi ati ka chanu hi nắm tay lồng chun pan pi thei ding ông te le ti asai he chi pa hin nu mei nu chun pakai na lo ati agri kana me wai le curious ti chu he chi nu hin he chi pakai ji su hi
patiti ta ahidi tuchang amamin. Hichikat hilawa David Chapa ati ito, son of David ati ito. Aman, hoy lang nga Old Testament le kabu anang mo kaham tizo at kihelay. Ama bang Mesia ahiti zudaho na sa ipacho David Chapa hidingahi at ipacho. Aman do nga sa kaham pagkay ko mahumpa na jo pagkay David Chapa kasanudam mo na dam sain panpin anati. Iboy na say do ngaya Naboy na ho hina na say do wale pachu mai. Kaloy pa sa Mizorama ka classmate ka. Mazong cha tu ma ka. Ani zoma ne cha Amazon Bible BD bonding Union Biblical Seminary ahunga. Kasi 82 pusi mai ta. Ai le ma chu ni khat dam mo ma class lo ngur ne ma kiti. Ai le class wa ka ka chi ai le pungur na dam mo na ni ham ka di le ka ha dam mo da ati. Kasi ka dam mo da ka ve na ai le in lang kichi le pan in ati. Ai le Hungayo in lang sa in lang na seminary doctor ko ma chi hiti katile. Kemin jong kichi jong hinte seminary gari ya nei pui lo ai ticho. Seminary gari ya kapui na ai le seminary doctor pa ko kahulwa to na ka to sa le. Ki to jong ding ham ati na lai. Ai le doctor cha hung tang ken jong ama bana ka manin asunga ka galut in Adam mo dam chu kasi sa in. Sa iyo chu doctor pa chu BP ho temperature ho again viral fever hi ati chu. Viral fever be ahin hindi lo chan thumam khadapi kichi na la chu dam ta be ta chu ati chu. Aman kadam ta ding na ati na dam ding na hi ati chu. Ai le dam ding ati pa na chu hoi na in lang chi din pa chu kitong so lo din ti pa chu aman seminary gari chu chi di na solta ai di na seminary gari chu lenga ai seminary gari chu da driver pa ko anda chita ati ai le ama ahung to in lo chang kha chu hung ne ta bazar chi di ati chu bazar kai ni se ta na asi chu mi ata sandalo ma pa chu doctor mi macha hilawahi ati pa na damdo zeng napu gi hi pakai ko ma su min lang na sai le chu ti sei dok ma ye isunga pa chu tape record bangana tam tam vekta hi che ho chu na sei dok lo wa hi le hi che ho ma chu na su boi ti na sei do angayin tao na nang ke mana tao pa na hi le na bon sa wa tao pa na hi le bang so ta tao ti akala le abui ji ama bang ma lok chen tao thi na pa ni ba hi le ilung gin na ha zong at thu sim long sei ti le tu ni pakai ko ma sei ding do ahoi cha sei ding ni na Pacam na lang sa iding bagay na. Ama ba, kay hasat na to kayo. Kalungag gine, kabuhay, kain sunga buhay tayo. Kadam sunga buhay tayo. Kahin kohoy abuhay tayo. Di ba so, itinutun, pakay ko ama anasiya. Enzong, isa itingin idayin. Pathir ko ma ay banbiyin. Ay lungsinin ati. Hitipahi, pakay sutun. Aba na kasi nomi pakain ahul chin kiti le kanoni na ado chin na ani probing ti bahi pakai jun hichi kasi pasang jun pakain hichi tusim hi hichin kananu me hi
asay zui ho ama zui ho judami azam judami ti tak akiti ho ade dia Thomas kiti na pakai Jesuin ama ko ma thấy pi chang nuôi na laya chu kamu nei ati pa ho chu he che ho chu zentel ho chu ana vet da zentel gam ati chu ama ho chu ati ho ki tham le ki nem ding ama ho ne ho ki ne le ki nem ding ti lung gel ana nei mai he che pe philwa zentel gam ki ti hi ui chagam ta manga na vet mai hichi apakain ipidinga hichinu ko ma kehi ange na pa don bullowa thima ase zui hon ama hi sol do tan english ai atiham pakain hiwa thuni bol no mani pakain hichi kanan no nei no hi test na ama ange na pa chu nge na ta ham ate ta ham khat be sia hai yin ding ham ai lo le pon tho ta pang te ding ham ti a he khat na hi chi bet na khat on man ani na chu ase yu ho jong pakain ase ti no mani ase chu juda ho gel dam chu pakain a he sing hi chi tua isi thu sim si mai le pakain adon budhi ati so piwa pakai chani be nai le sam som de thum na na sorry sam som de thum na na be nai le so pakai na ko ma I chan katawa nei don bud long ding ham ati so how long it is how long I chan ding ham le ka bu khat akisi im ale ka bu min jong how long ai ji min na ase chu sam som le thu na sarmona pa na thu dang jong akisi be ai ama ba ale ka bu min na jong how long I chan ding ham ati I chan nei da ha ding ha I chan ka taw na hi nei dong bu long ding ham ati so pio pathin God is never silent ataka ama bang eng don bun lo ham iti la ya jong eng na don bun jing dai jing tu cha ni dam dong jong hi e don na khat ai na til hi bai lam ta e pe han lang le isi na ding hi be thi ha saka e pi ho chu man tam de wai na hi lo narses on jong last fall chu ha sama mai na training suwa in lang ki chi ta he na ti bu tam ta ding ai ke ho wat pang khat nu me yin jong nu me khat jong ma sang ke ta pa pau in lang a chi ding ta ti mai ai pi ding no asamis pau ke hello khat na america cham jong ki he thei mau mong lo ai pi kat I pi thip na kani do ding ma ni so man na nei thei nam so tang na he de ta chu ki ti ya MBBS ball ho so akum khat na chu lung vai jing da no hi asi chu medical term ho sama ma ke ho bible training ho so no ta ball nei sa vai le lung bui ma thon thei din na asi chu thil mong hi aman tam ding hi ya hi le hak sak na tam tak mai tua hak ka ni pa nai le Mars American hall Mars chi ding agu ko chu Mars planet na chi ding agu aki go mai he chi chu ka bezi na I pi bol bam tua ko chi ding ham Mars chi ding ni rocket hi hagub lang la ding na ting chu ha the moon na ha chan hi ni thum la ai ama wang ai ho to kinai pen Mars chu hagub lang chi ding ai hagub lang a chi ding hagub dinga ki go ai to
2030 hama chi dinga kibu mai nu me khak za wai tu asa ma I training zo si ki chai ta na I chi nu me mo chu kum som la se ki a hi a na sa a ama mar sa chi dinga chu akigong zo wa na hita a training na ho bu na hi le ha sa tu ma bai lo ding da ni thil mong I abai ma ho hi man aman jong ho pe ve ta jong ho hi ve ta ko yam sei da ni le Mizorama revival hungin ti revival chu nuo chu hala mala muna ai le athu sei pa ko yam ti barmala ka pa na hungahi te si ka ti barmala ka pa na hungahi le hauhi ve ta ati chu so tai hi ve ta na revival jong hauhi ve ta ati ye ti chu Mizorama dunia kasi gomi pakai ko ma hum be ahi ama hak sang na jong si pakai don bu pe lang hi le ba ai ding don adon bu lo ding ta ni na uni na hichi pa hi gel ding a ho hi ta pakai na don bu pe na wa hi le jong na training na la ye na chapa ding na tao na ham na chanu ding na tao na ham nu ha tao na be I be na hi le nu ho tao na si a hi chen pi hu mai ti tam time akiseji testimony tam ta umai kanu nei tao PAT da den di no to anu thi ni khoi UBS ka no bin kanu ma hu min na tin ai pi thu ham tia ka chia hi le telegraph amun nu thu si mei sei pi ka tao no bin ama ko ma chu na dok da ni ka di ngai na jong ka min lang ama bang nanui aman asai lin pian chu zu khamen khama ko laya in jong chi ha sa ta ka laya nu chu lum te han lang ida tia pum som le ni zoa in ki chi nu chu ni na nga ai lo le alu na aba na chu ei na bezing hi beta kanu zong chu na hung si nei tao pi ako nin kalua ako na ko yin ei tao pi zin hichi tao na ga ka hi ti chu na hichi hin nu ho tao na hi bet hi lawa nu ho li su a tao na hi mi min ho hi asu lam dang a khel te a hi ti I say no mo hin hichi nu hin persistent prayer khát vây về bao nhiêu điều, à gì chú, bao cái gì xuống đã đòn một thì, à gì chú nói chỉ sát tăng, à gì, à gì để bao cái đã đòn một tăng, ý bị xây dựng thì là, chú đã mi họ về đi ngang một cái, à gì chú, à gì bao cái gì xuống đã, dân tiền họ đi ngang hung lâu, chú đã mi về đi ngang hung này ham, cái gì phải lấy cái nôm lấy cái nôm, hết chỉ biết hiểu là aman ipi say na layam chilet cha ho ne ding hi cha la chu ui cha pi ding na ki lo hi ti hi wa ui cha ki ti hi street dog hi lo pakai ji sun gam le pam la lam kom la ui cha ho asai na hi akam thu chang này even na hi pet dog sen na hi pakai na sei no pa chu heji asei zui ho gel tabang bang sei do ai zentel ho kiti chu ui cha tabang hi de ti agel na pa chu pakai na sei do ni pakai hi zentel ho mai lu lo ai hi as a disciple asei zui ho training a bit na asei hi tu ni in hi wa tao te na pa pon tho ta tao na pa chu gel do tin ka te in asi chu pakain khat ve tawa hai jing hi lo pakai ei pan pi khat ve na chu ka chanu
kitahon asubuin David Chapa patin pagay hidam sa inatin uy sa ho ko mapidingin ahilaw le Israel mi ho bet dinga hu kahi atila chun aman Lord help me din suin ataw na lai tis Kechinuhin ipigel ham tile nay panpilawa hile kataw na nay don bulawa hile kasu boy thong thong dim ni niya tiso kala le ayon patini kisu boy di long dam na na kataw na song chong cha chunga pa ke nante tiyan ki lu su se le nu ba ho song na ta chol ma pa no le na Jesus remember me tia look jing ding ti ama bang kin kho ta ai le Jacob in ban ti ko ma ha ti ni po lo ba ye ka ha lo ding nei ti itaw na pa hi ha lo ding mo ma iha pai pai win imuhi win ha lo ding au min na pan te ding au min van til chun a khel bu chu a tham pin ai le khel bu chu a khela a kem lang khani pang thei ko lo umai zako ama bang a ha chu ni tu ni hi chi nu hin ha lo hi la pakai nei don bu pai pai a hi le bang ka ki pak ding nei nei don bu ha le jong ka ha lo thong thong ding nei ti chu hi chi pa hi tao na hi tu ni hin on tho tai tao ki bu te ti se no mu ni in sungi adam na ding be hilo isa inam adam na ding in lei na chen na gam ni nei na ding mo bin i bidinga ina Hindi ko pila tamta yung tabi. Ama bang ihin ko hi identity crisis len ta ina ibig. Kichi lang achun tao mi nga ibig. Di mo chani dam mo tao mi si ata kidam do ahi. Kaya tao mi be kahi. Ama bang nu ham pa ham mi tao mi ta ina ibig. Tunihin hiwa kanan nu meng do chu. Amin zo kisu hiin. Neipi lawahi kahalo din nei ui cha neipi ho hi neipi ko wai le ti public humility kiti so kenet baili kiti le khabusun pa chu aman kum som thum lang Israel ka ma na che ni aramai ko pawana kitin chu Hichi apa na Jesus through the eyes of Middle East le kabulin ta azin ama le kabus zina apa na hichi atu sim chu ko kabul se ni aman pakai mila uicha de ti le zo ko kasai ka chan wa dam do po le kho lo we na mi maya mihim long ta mga nei ko kha ai le jong ko hi ama bang pakai diwa uicha ti pa chu ase yui hon agel na pa ase pi na hi akichai na langa event a hi le ipi aga su kha umin a product pi kaman si a product ti pakai adon ne ipi don am ti le uy cha hòn rồng apu do kang nuôi kheta em chân ham mấy lời lệ chàng hoa ham thêm khét chú anena ya ti na cha ho na pi dim pa ka ti lo ni khét ha ho be ka ti ti su pa kai nang ti bula pa chun khét ha tamma ma be ka ti su na pa thin ti bula pa na chu khét ha dim tamma ma ai ti chi ho là khát ấy tí xuống tôi nhìn cái chữ nôn tao bon thô tạ tao tệ là bao nhiêu hết họ thấy bon ta mình tao ta cái trái hiện tại cái tao hạ về hiện tại cái tính sẽ ta nhìn nhung nhẹ là ABC
nule pa ho ano nga mo lang ho ani so akitsai di onhi patina adi akitsai umloi lazar thi sa jo kitsai lo la le patin programa chu ni jo ajo kai thong ai patina adi nga bang mi him lama pana chu han ko ngai mu ai le akitsai ta ama bang patina adi akitsai lo ai chu sia tu nia atau te na pa chu nang pakai Yesu nang dokang pana akhir ha chu tam ma ma di me ke sin tel khat ui cha da cha khat akhir ha ho de achunga me ding ho ka ti ni akhir ha ho de ai na ko ma ka nge pa ati pakai chin great is your faith na ta sa na pa chu ali ne ati chu pakai amasanga pa na ahead sinay taas na pa. Asay do pa na hebet ahili, ahezitin, amabang, pagkain, zentel kanan numekat, mihim lang pa na uicha tabang sudahon, agel numekat. So, pagkain, great is your faith, nataasan na aline, nataasan na hi Abraham, taasan na tabang, nataasan na hi Noah, taasan na tabang yung aline, ati. Kini ipatinin lina ay patinin pakai ti zentel numi kanin ama kama pana asito ayin David chapa atin that shows that Jesus is Lord of all na mizo si patin na hindi gel na ibig ani na chun pagka he breaks the gender barrier, Judah ho, Rabbi ho, lam la achi pano ba hi le, numi ho ho loi, numi ho ho lo ti be hilawa, ama su pi numi ho a ho loi ti chu, ama ba pagkain, iwa kanam numi he. Ahong limpi na ado ama ngek na pa chu anadon bu be aman adon bu be pilawa aman zentel le judaho ti ka zo adam sai ti sino mo chu be pilawa athum na chu exam apin ai exam chu tao te ham aha tao che ham ai lo le sai jing ding ham Hechin numei chu nasa tain pathirin na taksan na lini na taksan na lin mong etite na dingin ama chun exam api ay tunin eizong papathin skula ka imin na hagaw kulang in kisele pathin skula ka imin lesson ha sa ta ipi panuminte ama bang patinin iti hoy iti nuko ma juda ho ding be ma bun kahi adon budlo ham uicha ho pi ding na kilo hi iti ho chu aman pakai na sina iti nui apang te aha hi pakai nasa ta ina pa chan chule hiwa patinin evil cannot be redeemed. Na, ama ho sunga zatang vedana ham ahilo le ui cha banga vedana ham ase jui hon atil amu na pa chu avedan chu pakayin adi asum na dingin hits do amanin chu hiwazong akichai na chu pakayin numenu apa acan nu tam sa nu ho nikat nile missionary chu ma kun do ting jong i lo me ke diel mu ni ko ma nu khat hungin akichai na hechin chun na crusade na pi phak kahin hagaw mang ngai luk na kani pai tan ke to bang banga gam tanga pathin hello mi tam ta undin hechi ho burden
ngay na pa chu kani ati mudi echinu ko ma cha na ne yam ti ni kani exam na ne yam ti sagi kani ti aman go back to your home na cha sagi ho la achi ki din lang na mission feeling na nga sini ati so na cha ho hi na mission feeling ta ti China kichilo mai te ama din su ana tao pa na hi le China gam ki hung te ai America gam ki hung te ai na tao pa le Burma la jong hung te ni Manipur jong hung te mai te ni ke chi tao na pa chu pon tho ta pathin ma ma tao din ni tu ni ai tu sei na sa su si pa pathin ni ka ti ai bu ta wen ki pa